kana John Jorola e be na John Jorola to di au flana unya ni yara uti au flama dirika sheda bojila ni shem flen ya o bara ko saragari amma bara sura awa ni wuro prima ni keme flen awo to ba mbe misiri dala nye fie to awo abe ta do anyame aya famo awa anyame awa tela wana na ta awa madi ama ta dama garansa na ndi dro me bara sura ya na aseso ya ro Oma ofende do. E ma me go saraka bodun tamre da o tela ta na jona. Anga ta anta me media e bodum na me media anga ta c'est petit frère ouais wala ma dro so kono ga bawo ti ni ga plan ye au ni ga Aisha awo ki ire baro na ti am na Aisha no pa Aisha tika so mo la e be ke jilbai comme tongo ga ti tongo te ba e be ke jilbai o me ta Aisha du fe amene ke na fo ne muso ni che donc ame shey ani woro da pama ani keme plan i nga chame bara soro sa saraka ta to ame bara soro anto plan sia awo ma i ko dia ila ni ga basi be nga basi ko bere ta kana voilà Mata. Awa Aisha ka furu ore doa. Ike atlila tigola wallahi obeke. Problem foi tala. Kulubali, madame Kulubali go ne go inula. Ijore, amila ka kuma ya me. Kulubali sa fe inula. Kulubali ga sile inula. Wa mono fe no du sura ko ma, u sura wa no bana ko ma u bana. Dia yi an kumiga. An kumiga ni here du mambali. Ina rabi. Aisha, nama na sheshi di mooma. Jilba gisi jilba. Ne tamange ba. Aiwa dodi jilba. Biton shu ko ba shi ko itina. Bon komi kuma bamono ni mana. Man na kun wa koroni yere. Femi sira tilia o ka yi dala tilia. Bon ni an sele ma wulena. Komi amna soro mi Kulubali o tiano. Mais bamono ko ni nana waraba la soda. Ni ma wara ba sore. Ni ye waram so sore. Abe waraba joro fa. Parce que mogo ni ya ye be bo am so ti. Sege idale no ala. Wa iba do mogo men ko abse ka ko nyene boni ay wa boni an sire ma an sire ma idem so Aisha ka ko komi ni fle nja ye dem akwama kay idem so ka te frage kare wono ko a te frage kulenga ko donc ka be wuli direct la anga na ko be ko tellement chenge woro bi an na ko ma o komi ni e shenkili bu afle ni e shenkili ale ni wuro ani drasi kemefla ni monsieur Kulubali nana iwo dama kaun nana sirani ni o bulani tayira le amina rabbi si aywa madame Kulubali ame sirani ko bidon si ame sirani ni aywa antara Aywa kwa mufu. amen Nati. Amen. Ni bacha ngakutonyena. Ama ko yetila. Ama ko Aisha ta. abeda on efu de wa ama afu ama woro.